салом дӯстон, ман Саъдӣ ва ин забонамуз аст. Имрӯз мо бо шумо дар дарси имрӯза топ калимаҳои интернетиро меомӯзем, яъне internet vocabularies. аксарият дар ҳаёти имрӯза вақти зиёди худро дар интернет ва сомонаҳои иҷтимоӣ сарф мекунанд ва он калимаҳое ки ҳар рӯза онҳо рӯбарӯ мешаванд, онҳо фикр намекунанд ки метавонанд калимаҳоро дар дигар соҳа, дар дигар ҷо низ истифода баранд. Internet vocabulary дар забонамуз рафтем. якум калима ва аз ҳама муҳим ки ҳама истифода мебаранд ин интернет аст, яъне the web ё ин ки the net. ин синоними калимаҳои интернет аст. онҳоро дар дилхоҳ мамлакат, дар дилхоҳ ҷо web ё ин ки net ё ин ки cyberspace истифода мебаранд ва ин худ тарҷумаи интернетро дорад, яъне шабакаи байналмилалӣ. дуюм калима sign up. Sign худ калимаи англисӣ, яъне имзо кардан аст, ба қайд гирифтан. Sign up ба қайд гирифтан. Дар дилхоҳ сомонаи мо худро ба қайд мегирем. When we are signed up already, вақте ки мо аллакай sign up шудем, мо бояд sign in кунем, яъне sign in дохил шудан, яъне даромадан ба он сомонае ки мо мехоҳем дохил шавем. Sign in order to have a conversation with others in this site. барое ки бо дигарон дар ин сомона шумо суҳбат кунед, шумо бояд дохили сомона шавед, яъне sign in дохил шудан ба сомона. Username. Username ин ҳам боз як калимаи англисӣ аз интернет аст. Username ана ҳамон номе ки шумо ба он номнавис мешавед ва медоред. аксарият номунасаби худро мемонанд ва дигарон бошанд баъзе рамзҳои махсус ба монанди bad boy, master ва амсоли инҳо. хулоса username ҳамон номе ки шумо худро ба қайд мегиред дар дилхоҳ расона, дар дилхоҳ сомона. Password. аз ҳама чизи муҳим дар интернет password ин рамзи махфии шумост ва он иборат аст аз upper cases, lower cases, signs and numbers. рақами махфии шумо иборат аст аз ҳарфҳои калон, аз ҳарфҳои хурд, аломатҳо ва рақамҳо. бояд он гуногун бошад ва чӣ қадаре ки мушкил бошад ҳамон қадар барои шумо осон аст. масалан, I forget my password and what should I do? ман рамзи махфии худро фаромӯш кардам ва акнун бояд чӣ кор кунам? Entering this site requires the password. дохил шудан ба ин сомона аз мо рамзи махфиро мепурсад, яъне рамзи махфӣ аллакай дар ҳама ҷо ҳаст. Hey Nick, what are you up to? Just watching a new online series that's just come out. Oh, did you download it? Download. Сама калимаи машҳур дар интернет ва бовар дорам ҳама инро медонанд. Download ин захира кардан аст, яъне вақте ки мо ягон чизро аз интернет ба компютери худ ё ба телефони худ мегирем, ин download аст. ҳамон ҳолате ки боргирӣ ки захира кардан download аст. масалан, did you download that movie that I asked you? ту ҳамон филме ки ман аз ту пурсидам захира кардӣ? I want to download some video lessons of Zabon Amuz in order to show them to my kids. ман мехоҳам якчанд видео дарси забономӯзро захира кунам, то онро ба кӯдаконам нишон диҳам. Upload ин ҳам калимаи интернетӣ. Upload дар ин ҷо ин баръакси download аст. ман баръакс ягон чизро ба интернет мегузорам, на аз интернет намегирам, балки ба интернет мегузорам. Upload ба интернет бор кардан, борбардорӣ ба интернет. For example, I uploaded this lesson yesterday. ман ин видео дарсро дирӯз ба интернет гузоштам. The videos of the project should be uploaded to the internet. Okay, баъд аз оне ки мо захира кардем ва ягон видеои дигар ба интернет гузоштем ва ҳангоми баромадан log out, to leave your account, аз аккаунти худ аламун username ки мо гуфтем аз он баромадан. Log out, it means leave. Now I'll log out from my account and you can enter, you can log in.
من حاضر از اکانت خود میبرم و تو میتونی با اکانت خود دارید. You should log out when you finish. تو باید از اکانت خود برای وقتی که تموم میکنی کارات رو. کلمه دیگر و کلمه باور دارم از همه مشهور Google it. سامانه گوگل آنچنان مشهور شده است که در زبان انگلیسی آن کلمه گوگل را همچون گفتن که استفاده میبرند، یعنی Google it آن را در اینترنت بکن. If you want to find some materials about the lesson plan, about the buildings, about the sport, you have to Google it. اگر تو یگان معلومات درباره نقشه های درسی، درباره ساختمان ها یا که درباره ورزش گفتنی میخواهی، اون رو میتونی در اینترنت ببینی. فیسبوک می ترجمه میشود همچون با من در فیسبوک نویس، یعنی من رو در فیسبوک بیو. این هم از حساب بنهایت مشهور بودن سامانه فیسبوک است. وقتی که شما میشنوید کلمه فیسبوک می، این یکان جای حیران شوی نیست، فقط این معنی آن را دارد که مرا در فیسبوک بیو و که مرا در فیسبوک با من نویس. و کلمه دیگر ایمیل می این هم با مانند فیسبوک می، یعنی ما در ایمیل من خط کن، در ایمیل من نویس. مثلا please can you email me those letters. التماس میتونی با من آن مکتوب ها را فرستی. ایمیل می فرستادن، یگان چیز را با من فرستادن. Email me when you finish your project. وقتی که لایحه را تمام کردی، لایحات را تمام کردی، با من ایمیل روان کن، یعنی با من خبر ده. اکنون اون علامت هایی که در ایمیل استفاده می شود و دانستن آنها برای ما و برای شما شرط و ضرور است وقتی که شما خواهید ایمیل خود را با یگان کس به زبان انگلیسی گویید. مثلا zabanharfnomuz_street@gmail.com. این ممکن برای شما تماما یک زبانی دیگر باشد، اما این همین ایمیل رو است. zabanharfnomuz_3@gmail.com. یکم علامت سبچکا یا اینکه سکچا در زبان انگلیسی همچون خونده می شود. @gmail, @mail.ru, @bookru, @yahoo.com و همسر اینها. John @bestteacherever.com. دوم underscore تیره پایانی که ما در ایمیل های خود استفاده می‌بریم، یعنی _3@gmail.com. و نقطه google.com, yahoo.com, facebook.com و همه اینها، یعنی دات همون یک نقطه در زبان انگلیسی همچون دات ترجمه میشه. استریسک در زبان انگلیسی اگر فرض کردیم که از شرکت قابلون شما SMS التماس با من زنگ زنید روان کردنی باشه، شما میتونید گوید asterisk 1 asterisk number and then hash and then call، یعنی ستارچه یک ستارچه رقم های تلفن پنجره و بعد دکمه پخش. دیگر هشتگ زبان آموز، هشتگ کلمه روز، هشتگ و امثال اینها. Check it out. I brought you some cookies. Hashtag homemade, hashtag oatmeal raisin, hashtag show me the cookie. Sweet. Hashtag don't mind if I don't. Pretty good. Hashtag getting my cookie on. Hashtag I'm the real cookie monster. Hashtag no. Hey guys, Yeah, Quest? What's up? hashtag shut the up. هش انمون پنجره، نه چقدر که گفتیم هنگامی روان کردن یگان SMS یعنی که یگان علامت رو در اکثریت در تلفن ها زدن پنجره مو استفاده می‌بریم. پنجره در زبان تاجیکی همچون هش استفاده برده میشود، همچون هش ترجمه میشه. علامت دیگر forward slash یعنی دراپ در زبان تاجیکی نمیدونم چیه پریکین درس میکنید تاجیکش نمیدونیم. tak forward slash اکثریت هنگامی استفاده بردن بعضی از لینک یعنی همون سلک هایی که آدرسی پوره سامانه ها استفاده برده میشه، یعنی http
// بعداً facebook.com و همسالین ها خلاصه در سامانه ها هنگامی استفاده درستی سامانه انیق سامانه استفاده برده می شود. یعنی http علامت تقسیم بعداً // و مقابل اون // این هم در اکثریت در استفاده اینترنت استفاده می شود، در سلکه هایی که در سامانه بالا هستند در آنجا استفاده برده می شود. خلاصه // parentheses قوس. وقتی که ما در اینترنت یکون چیز را می نویسیم و می خواهیم شرح دهیم، یعنی که برای اسمایلی که خنده را اون کردن ما parentheses یک قوس استفاده می‌بریم و علامت بیان اسمایل. در زبان انگلیسی اینا parentheses نام میبرند. و uppercase اکثریت در سامانه ها پیش از هنگامی ساین اپ شدنتان یعنی هنگامی نویس شدنتان با شما پیشنهاد میکنن که when you use the password use upper cases, lower cases and signs. خلاصه upper cases حرفای کلان در زبان اینترنتی، lower cases حرفای خود، hyphen تیره باین یعنی اون تیره که خطی کوتاهی که در بعضی ایمیل ها در باین استفاده برده می شود. hyphen نشانه. و اینک دوستان اگر این ویدیو و این درس با شما مقبول شد و از این درس شما یکون چیزی یاد گرفتید، پس حتما با این ویدیو لایک بذارید و در کانال ما در یوتیوب و در فیسبوک ما رو پیروی کنید تا درس های دیگر با زبان آموز باشید. بای.